Bilsen misiniz kadar dostlar ve güzel güçlü alkışlar bilen birbirimizni qarshi olaylik. Ko'shira alqishlar butun Parisni yong'irating hali. Butun xalq bizni eshitsin ham bunda endi ko'proq bizga xalq yig'ilsin endi. Shulay deb do'stlar, barimizni chaqiramiz bizni bayram konsertiga. Shunday sog'indik, shunday uzoq uchrashmay turdik. Siz sog'indingizmi so'ng? Ay rahmat. Bir qoti sog'inmaganlar sizni bil. Biz sizni eshitmaymiz do'stlar, kuchliroq. Demek dostlar, Qozon shahar filarmoniyasi artistlari sizni bugun bayram konsertida salamlaydi. O'zimiz bilan da tanishtirib o'tdik hali. Bugungi konsertning olib boruvchilari Shiber ham Mulayim Sumbul Bilalova. Kuchli alqishlar do'stlar. Rahmat hamindi, hurmatli do'stlar, bizning filarmoniyamiz kollektivina 50gina qo'shilgan yosh, talantli Shiber yigitimiz Ilnur Fazliddinov omad alqishlar. Kollektivda eng yashilikda aytilgan. Hurmatli do'stlar, hamda bugungi konsertimizda g'adiy konsert qana tug'il bit, retro konsert. Shunga ko'ra endi birga boribizda yaratgan, boribizda bilgan jurlarni esga tushirib, rohatlanib yol etinglar do'stlar. Sumbul, mana men yong'oqni ishga kirgandan degan biz sen bilan birinchi topqir birga ishlaymiz. Birinchi topqir konsert olib boramiz. Nechikdir qovshattiradi. Ilnur burishilma borisida shab bo'lishar. Chunki bugun shunday motor kun, shunday shab tomoshachilar endi Alloh bersa tag'in ko'payir deb umidlanamiz. Ham endi albatta bizning eskitkich artistlarimiz chiqish yasayashak bugun. Ey shundan da bütün barışıvar yo'qqa chiqdi. Davaysa birinchi jirishini o'zim chaqirmayman. Sahnaga onun tovushi g'oshiq bo'lmasdan qilishna g'oshiq bo'lmasdan mumkin tug'il. O'zi Shiber, suyqimli tatar xotin qizlarga xos barliq sifatlarni o'zine yig'gan jirishimiz Sirina Zayniddinova. Qarshi olamiz. Kuchli alqishlaringiz do'stlar. Rahmat sizga. Shuni madridga davom etdingiz. Xayrli motor ishlar bo'lsin. Endi o'zimning jirishimni, o'zimning eng yaratib boshqara turgan jirlarim bilan boshlab ketinglar. Bu da bo'lsa oq kulislarida oq tomonlar. Yurashinglar sizlarim. Farid Xatipov. Eda güzelim. O'zimizning tug'an yoqlarga borib qaytib, ilhom o'zimizga kish olib qaytdik.
Әлбәттә, үзебезнең буыннан-буынга кичеп бара торган, яратып башкара торган авыл көйләребезне менә бергәләп, минем белән кушылып, рәхәтләндереп җырлыйк әле.
Alkışlar dostlar. Sirina Zeynetinova. Jir tuğa, jir yashi. Jırlauşысы bulganda jir мәңгі yashi. Jir ул яшәү чарасы, jir ул халыкның даны. Үз теле булмаган халык булмаган кебек, үзенең җыры, музыка уен кораллары булмаган халык та дөньяда юк. Жыр ул рухлану, жыр ул матурлыкка саклану. Жыр кешенең юлдашы. Жырсыз кеше канатсыз кош бик авыр. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчының репертуары бик бай. Ләкин менә шундый ретро җырларны ул аеруча яратып башкара. Хөрмәтле дуслар, каршылыгы сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Aktı taşı, aktı yarısı karasuları. Şöldüründe yazının şaşıp yarısıları. Aktı bizning kar üstünde kalgan izler. Aktı yıllar birge salgan izler. Ağışlarım seni bile sağışlarım seni bile şadlık ile yılgaldım karışlarım seni bile sağışlarım. Yazlar gile sulara, aylara, yıllar ağa sulara. Aylarının da, yıllarının da, sularının da, ağışını da güler, varem ağışında. Ağışlarım seni bilen sağışlarım seni bilen şadlık ile yılgaldım karışlarım seni bilen sağışlarım. Nereyindi dağın şirge karlar yalan. Bütün nerse olan kısrı kar astında. Ağan sular, aylar, yıllar seni kürek aylar, yıllar karaşında. Seni gönül ağışlarım, seni bilen sağışlarım, seni bilen şadlık ile yılgaldı tanışlarım seni bilen sağışlarım seni bilen sağışlarım. Senin sağışlarım.
Бик зур рахмет, кыргыз тамашачылар. Инде сезне бик сагынып, көтүп алган концертларыбыз инде шундый матур, паракта шундый бигрәк тә матур тамашачы бүген җыелган. Сезгә исәнлек, саулык теләп, бәхетләр, шатлыклар теләп, менә кояш йылтып тора шулай, менә шул кояшларыбыз бер вакытта да сүнмәсен, күңелләребездә җыр-моң белән. Киләсе тагы да бер җыр, бу инде шулай ритм җырларының берсе куен дип атала. Бу җырны ишетсәгез, аңларсыз нинди җыр икән. Сүз белән генә бәлки аңлап булмыйдыр, шулай бит? Бергәләп җырлыйбыз, яме? Ясык, ясык, эйрелеп, кайын, кайын. Басам кайын, уртасында, кайын икән кайын. Юлларыма гөлләр үскән, кошлар моңлы сайрый. Бик генә игәре, яме тапмыймын шулай. Юлларыма гөлләр үскән, кошлар моңлы сайрый. Бик генә игәре, яме тапмыймын шулай. Günler yazıp, kızıman jırlar. Günlerimde eğilip, alıp gitti yıllar. Yıllarıma günler üsken, kışlar mıngır sayrı. İlk gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. Yıllarıma günler üsken, kışlar mıngır sayrı. İlk gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. Şulay bir. Gülümden kayırlı, kayırlı kayır. Bakırgan sen yanayım, kayır mina kayır. Yıllarıma güller üsken, kışlar mıngır sayrı. İlkininden gelir, yemi tapmıymın şulay. Yıllarıma güller üsken, kışlar mıngır sayrı. İlkininden gelir, yemi tapmıymın şulay. İlkininden gelir, yemi tapmıymın şulay. Yemi tapmıymın şulay. İlkininden gelir, yemi tapmıymın şulay. Татарстанның атказаган артисты Рөстәм Асаев. Бик зур рәхмәт, бәйрәмнәр белән. Киләсе. Шуннан да инде бүгенге очрашу да барыбыз өчен дә бик көтелгән зур бәйрәм. Шулай бит, дуслар, сезнең кәефләр бәйрәмчәме соң? Дуслар, без сезне ишетмибез. Бик тыйнак кына утырасыз, дуслар. Менә шундый тәкъдимем бар, менә шундый күңелле җырлар булганда, рәхәтләндереп сезне барыгызны да менә шушы бию мәйданына чакырабыз. Уялмагыз, безнең җырчыларыбыз белән рәхәтләндереп, шулай бәйрәм итеп биергә дә онытмагыз. Сөйләштекме? Юк, без сөйләшмәдек. Сөйләшмәдек без әйе. Дуслар, җырчының җыры сезгә ошаса, оялмыйча сәхнәгә менәсезме? Менә монда мәйданга чыгып биисезме? Ансы мөһим түгел, иң мөһиме биегез, күңел ачыгыз, дуслар. Алай инде безгә дә, сезгә дә күңелле булачак. Инора, менә шуны сорыйсым килә, синең менә балачакта кем буласың килгән иде? Сөмбел, беләсеңме, минем bütün хыялларымда Гөлчинга аша. Мин кечкенә чагымнан ук гомер буе авыт баручы буласым килгән иде. Менә хәзер күргәнеңчә мин авыт баручы. Ну, молодец. А мин менә шулай ук җырчы буласы килгән иде балачактан ук. Менә җырчы булырга теләгем нәкъ менә шушы җырчының җырларын тыңлап
туды минем йөрәгемдә. Bütün җырларын яттан беләйдем. Менә берсен җырлап күрсәтимме? Әйдәле. Бик яраттым алмый егетем. Таныды. Юллар аерылды, калды өметем. Таныдылар бугай, таныдылар. Хәзер шул җырларны бергә искә төшерергә тәкъдим итәбез дуслар. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Эльвира Хайруллина. Каршы алыгыз дуслар. Dostlar, hayırlı kişiler sizge. Әйдәгез бергәләп җырлыйбыз дибез. Һәр кешенең үз язмышы, үз бәхете кулларында. Дөнья гөрләп җырлап тора, син барында, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткә ем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тулы йөрәгемдә, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткә ем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тулы йөрәгемдә. Роза гөле кулларыңда, шатлык сибә юлларыма. Бәхет гөлемәгә сыймас, син барында, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткә ем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тулы йөрәгемдә, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткә ем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тулы йөрәгемдә. Дуслар кулы кулларыңа, бәхет яусын юлларыңа. Гел кояшыңа булыр камнар, син барында, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткә ем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тулы йөрәгемдә, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткә ем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тулы йөрәгемдә, сине сөю җыры, ялкын тулы йөрәгемдә, ялкын тулы йөрәгемдә. Бик зур рәхмәт, дуслар. Инде менә җырланачак җыр ретролыларның ретросы. Искереп, күгәреп беткән җырым бу минем дуслар. Сез инде аны искә төшерерсез дип өметләнәм. Инде бу җырның исеме Бәхет дагасы. Төштеме исегезгә? Әйдәгез бергәләп җырлыйбыз дибез. Хоп, әйдә торыгыз инде бине. Илерле аткандар ауладуга, безнең яшьлек иртәсе. Шул атларга утырып, сөйгән ярым белән, еракларга килә китәсе. Шул атларга утырып, сөйгән ярым белән, еракларга килә китәсе. Кыңгыраулы атлар туйга чаба, дугаларга сөлге уралган.
Татарстанның атқазаған әртісі Эльвира Хайруллина. Һәм аның шәп танцовкасы кызлар. Kızlar молодцы. Bu сәхнәне Рәхмәт сезгә. кыздырды шуннан да. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә. Сез инде ерак китмәгез. Ярыймы шулай безнең җырларыбыз белән бергә матур итеп биеп торырсыз бүген кич буе. Инде бөтен халык сезгә кул чабар. Шулай бит. Әйдәгез тагын бер кат бу кичкенә кызларга кул чабыйк әле. Көч кирәк. Менә бу яктагы безнең халык бер дә кул чапмый. Дуслар, без сезне ишетмибез. Менә. Бик зур рәхмәт, дуслар. Һәм инде шунда әйтеп үтәсе килә, 2020 ел безнең Татарстан Республикабыз өчен бик зур бәйрәм елы. Барыбыз да беләбез, инде концерт төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итәбез ел буена. Һәм инде бүгенге безнең концертыбыз да шуңа багышланган чараларның берсе булып тора, кадерле дуслар. Әйтегез, республикабыз хөрмәтенә кемнәр Татарстан Республикасын безнең кебек каты көчле итеп ярата, патриотлар. Менә кулларны өскә күтәреп, рәхәтләндереп, инде бәйрәм белән котлыйк әле республикабызны. Ура! Сөмбел, дөресен генә әйткәндә, бер-ике күтәрмәгән кешене дә күрдем. Нишәтәбез инде аларны? Аларны үзләренең республикаларын кайтарып җибәрәбез. Юк, монда инде бары тик безнең республикабызны яраткан халык кына җыелган бүген, без аларга матур җырларыбызны бүләк итүне дәвам итәбез. Кемне чакырабыз бу сәхнәгә хәзер? Дуслар, дөресен дә чыннан да безнең Татарстаныбыз көннән-көн ямьләнә һәм аның эстрадасында көннән-көн матур җырчылар барлыкка килә. Һәм аның берсен без бу матур сәхнәбезгә чакырасыбыз килә. Ул да булса, Казан шәһәр филармониясе артисты, яшь, талантлы, танылган җырчы егетебез Илгиз Закиев. сезнең алкышлар, дуслар, Илгиз Закиев. Рәхмәт. Хәерле кич барыгызга да. Бөек җырчы Илһам Шакиров репертуарыннан Идел буе каеннары әйдәгез бергәләп җырлыйк әле, дуслар. Хоп! Күпме карасам да карап туймый, Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп ялана, чыгар көчле Идел ярына. Ярадым сезне кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Yaşla dava dava baba, yaz sürene baba yuvalam. Güller arasına ölenlerge, güzellerge kerip yuvalam. Ergesinden ayrı piracılarla, mutlulanıp durayım benler. Üzmer imbenlerine irgelerge, ödü güller gülgenler. Birinci kupletine eydəyiz birgəlib. Күпме қарасам да қарап туймый, Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшеп ялана, чыгар көчле Идел ярына. Мин яратам сезне кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Йөрәк җырларымны яңратам. Йөрәк җырларымны яңратам. Бик зур рәхмәт. Тагын бер матур җыр, татар халык җыры Өмме Гөлсем. Әйдәгез, бераз бик алый әле. Şurbanın balkan Tan Gülsüm'ü uyatan Gülsüm'ü tanınan Kırına barır Ay vuranın uyunan
Basunda zürbekitte şapkalar kırılsın Basayla ünlüsün gidenler bölünsün Basunda zürbekitte şapkalar kırılsın Gündedimi, dündedimi Arut dağını bölünü Yoluşlara bizinin gülsün Aldırılır dönerini Yoluşlara bizinin gülsün Aldırılır dönerini Birgelip Bas hayre ömrüsün Gidenlerde bölünsün Basunda zürbekitte şapkalar kırılsın Bas hayre ömrüsün Gidenlerde bölünsün Basunda zürbekitte şapkalar kırılsın Hop 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 Gülsün şukta, gülsün mutta Yigit күңелің yandıra Bik yaşulay sevgeninde İşte gayret baldıra Bik yaşulay sevgeninde İşte gayret baldıra Ömrüsün gidenlere bölünsün Basunda zürbekitte şapkalar kırılsın Basayla ömrüsün gidenlere bölünsün Basunda zürbekitte şapkalar kırılsın Basayla ömrüsün gidenlere bölünsün Basunda zürbekitte şapkalar kırılsın Rahmet sizge Qaraylasin bil ko'pmi bizning yosh tomoshachilarimiz sahnani ostun yondirib bitirdilar. Bibi. Shundan da shunday o'shiming mana bu atmosfera qizlar siz молодцы siz super просто. Ketmaymiz yorimi hozir birgalashib biz. Bilasizmi endi mana mening nishidir ko'z oldimga ilkiga kinolar eslatishda ko'rsatar edi. Parq shunday ilkiga jirlar, retro jirlar butun xalq biyi. Mana mening da hozir mana bu parkdan bizning maydondan shu shunday bir kinofilmdagi kadrni ishlaysi kelar. Nishimiz onun uchun? Onun uchun bizga biyi bilan turgan, biyi bilmay turgan kishilar kerak. Barig'izda kerak do'stlar. Mana retro biyu degash eng birinchi narsa, nindi biyu ko'z oldingizga kelaydi hali. Nindi variantlar bor. Retro ilkiga biyular, nindi variantlar. Birinchi bo'lgan kishiga kelib mikrofon beraman, nindi biyu istigizga tushadi. Epipe narsa biyiganlar endi. Nindi retro filmlar qaraysiz. Albatta Tatar biyiganlar. Mana butun dunyodagi biyularga kelganda. Vals, tag'in biroz aktivroq bo'lgan biyu. Nindi qizuroq. Nindi? Krikoyak, tag'in twist, kadril. Mana biz hozir biyga tilaganin aytmaysiz hali nektir. Şamata. Tangı biyi bilasizmi? Men de biyi bilmayman. Şo'g'im bizani biyimiz hozir. Do'stlar, biz sizga taqdim etamiz. Roll degan biyuni esga tushirib taqdim etamiz. Albatta endi bilamiz shu albatta o biyuni. Mana qizlar bizning azir kichkina biyishlarimiz. Avroq kishilar bo'lgan поддержка kerak, opit kerak. Master class. Aydagiz hali siz Oambada tangolar deb o'tirdingiz, aydagiz yashaymiz. Bir davr bo'lmaydi do'stlar. Bizga ulug'roqlar da kerak endi buni. Bolalarga ko'rsatish uchun. Sizning ismingiz nima? Aydagiz, o'ya olmaymiz. Zuhrani qishloq qo'shiqlar bilan qarshi olaylik do'stlar, aydagiz. Zuhra siz shu qilishni podvodit olmaysiz. Qarag'iz, butun kuchli sizni kutyapti hozir mana bizning sahnamiz turida. Yani Allah'sa mana bu yoqda biyib ko'rsatirga tilovchilar yo'qmikan? Do'stlar. Mana bit motor mana bosibgina bo'lsa-da, bir o'rindagina. Nik shuni qatlik yolib turasiz sizga bilmayman.
Ilnur o'zimizga berga to'g'ri kelaydi bunda. Yo'q. Yo'q, Ilnur eshiksiz endi sizdan bittasi kelam. Aytasiz Ilnurning kayfini tushirmaymiz do'stlar. Sizning orada bir kishida yo'qmi? Biyisi. Hatto bir, biriga chiqsa, onlari shig'oshi bo'lar edi. Bigre qo'rqoqlar yo'g'an deydi. Yo'q, mana Zuhra. Mana To'g'risi yashib qaragan. Kela Ilnur, kela. Aytasiz olqishlab qarshi olamiz xonim Bekshidar xonim, ismingiz nechik? Света, только русский. Спасибо вам огромное, Света, что вы спасли всю нашу компанию. Zuhra, balansni narушaytirga yaramay, Света, сейчас мы будем вместе с вами, вместе вот с этими замечательными детишками танцевать рок-н-ролл. И Помним? показывать Да. всем, кто постеснялся выйти, что такое настоящие Да. жаркие танцы. Вы будете показывать, а мы все будем за вами повторять, хорошо? Но, да примерно, мы вам поможем, не переживайте, Да мы хорошо? сами не знаем, поэтому примерно. Друзья, Ну все, Света, давайте сюда, вот в серединочку. Девчонки, вы тоже сюда, кызлар, менің бір тәқдимім бар. Достар, барығызда урындарынан болса да басып, біраз сілкініп, жылынып алайық әлі. Әйдіңіз әлі басып тұрайық біраз. Басып бейіп аламыз. Әйдіңіз. Урыныңыздағына басып. Итак, Қазір музыка қабынуға басамыз, емі достар? Басмасаңыз мен сізге ұпкелейм. Друзья, если кто не понимает татарский, поднимаемся со своих мест и хотя бы на своих местах зажигаем как следует. Итак, а танцуем рок-н-ролл бейбис. Китте, нас. 2, 3 o'clock. Есть 4 музыка. o'clock, rock. 5, 6, достар, 7, басамыз, Девчонки, давайте басамыз. сюда. Вот. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Хорошо. Hop, lights on, join me home. We'll have some fun when the first lights burn. Міне. Ужылыңыз, достар. Кызлар, көресіз бе неше берген? Повторяй, меня Света Богдановна. 3 and 4, goes down, we'll hear from you. Evet, barımızda kul şavı oturamız Şulaymin. Edemizde kullar üstü. Бар яқшы пример. По-моему, еще вот так вот было, да, всем? Света, покажите, как это делается. Света зажигает. Кызлар, сіздің қалеріші. Time swing 5, Давайте, кружимся. Әйбет. Татар биюіне жағамызды. А давайте сейчас вот так, вместе, ручками. Вниз. Ушыламыз, достар. Бір орында отырып тұрмаймыз. Алқышlar, достар. Молодцы! Сіздің есіміңіз неше? Мәдина. Илнур. Мен қонашақ, достар. Біздің бейбітшілерімізге алқышлар, ну и сразу міне мында татаршаны бек көп тапқыр айттыңыз. Әйдеңіз, әзірек татаршаны да бейіп аламыз ма? Света, а по-татарски умеете? Тухта, Света меня подарок сырый вошел. Она спрашивает у меня подарок. Сейчас будет тот Мәдина Светлана Кузнецова. Қазір қушыламыз, достар, қушыламыз бірге. Хоп, хоп, хоп. Әйдеңіз, Ой. Опа. Ортағырақ шығамыз. Шулай. Ай, молодцы, әйдеңіз. Нендей яқшы пример көрсетті Светлана. Бір бейші егітіміз де бар, Аллаға шүкір. Ай, молодец. Қазір қызылар қуанышып кетірімізді. Опа, Светлана мен танышуға кіріп кетті бұл. Әйдә, біз де барлап бейінеміз.
Qiziqdir endi bu. Haydi biz rahmat do'stlar. Alqishlar. Bizning myushilarimizga. Bravo. Bravo barakada asarin do'stlar. Abi ismingiz nechik bor? Rashid. Rashid. Bigrek своеобразный татарский biyu bo'ldi bu sizda. Agar qizlardan Rashid abiga ayrim olqishlar. Спасибо, Светлана. Светлана Кузнецова и Рашид сегодня зажигали. Hamid albatta barliq buyishlarimizga da, bolalarga da, barlig'ingizga da bezu rahmat, молодцы, mana shunday itirib, ko'ngil osha bilarga kerak u. Светлана меня подарок срады, да. Светлана, если что, за подарком обращайтесь в городскую администрацию. Men pодарок alishim. Да, подарок Нет. прям рядом. U yoqqa aytgan. Xalitilda bunda bo'lsa. Hurmatli do'stlar, endi bo'lay bo'lg'ash. Boy bo'lg'ash, bu biyu nokaun tushirmisha tag'in bir big talantli, big shiber, big suykimli jirshimizni chaqirasim keladi. U da bo'lsa Tatariston estradasining bir big yoqti yulduzi bo'lib turishi jirshi, u da bo'lsa Simbil Bilova. Sizning olqishlar ostida. Yo'q, men do'stlar, men endi javorim bilan davom etasim keladi. Bugungi konsertni albatta ol borib qina tugul ajralamisha ketib bo'lmaydi. Shulaybek, retro konsert bo'lg'ash bir motor xoliq jirin sizin bilan birgalashib esga tushirib tasib keladi. Alloh yig'iyotlar bu jir birga meni bilan jirlaymiz. Biyimiz yanaymi? Kızlar, qo'ya mening qizlar, endi biyimiz. Bizde büyük dağlar var da, dağ astında dağlar var. Dağda yaprak yine sağınır, sizden indi haller var. Dağda yaprak yine sağınır, sizden indi haller var. Eylemi haller. Dağ astında sağınır şişede, ağıp düşe ulakta. Sağınır eydiriydim, şilede ismi ulakta. Kuchli olqishlar do'stlar, Simbil Bilova. Bizur rahmat do'stlar barig'izga da. Qarali Simbil, men retro konsertni biroz ko'ngilsizroq bo'l deb o'ylagan edim. Biz bik yaxshi boramiz, biymiz, shiruymiz, ko'ngil ochamiz. Sho'ymi do'stlar? Mana aytdim men, sizga o'xshayman. Bizga da bek o'xshay. Ham biz bizning bayram konsertimizni davom etamiz do'stlar. Ham kelasi bik talantli, bizning talantsiz jirchilarimiz yo'q endi. Endi bu jirshini do'stlar hozir men o'ylayman bilan butun parkni yangratib, qoti itirib, tag'in da qoti itirib,
quş olib qarshi olursiz deb. Chunki sahnada bizning hozir Tataristonning xalq artisti Ferdinand Fethi. Qarshi olamiz do'stlar. Esenlermesiz, hayırlı kişiler, hürmetli tamaşaçılar. Barımızga da esenlik, sağlık, matur kişiler dileyim. Mehabbetu şunday ulu nerse, onu saklay bilirge gerek. Mehabbetu şunday sihri dünya. Dostlar, yaşlıları mutlular. Riza bulup, motoru ziklersin. Yakrin barşı, yakrin barşı, bezene durda uzlarcı. Yakrin barşı, yakrin barşı, bizene durdan uzlarcı. Arap kalıymışı tuz kayıp iki kuzim dalmancı. Arap kalıymışı tuz kayıp iki kuzim dalmancı. İki kuzim dalmancı.
Бик зор рәхмәт. Алла рәхмәт яусын барыгызга да. Исәнлек, саулык. Менә якташлар белән дә очраштык. Арчалар без дип аркабыздан сыйпаштык. Шулай бит. Бик матур ял итәбез. Менә шулай сагырышты дуслар, концертларга йөрик. Күңелләребезне тынычландырыйк. Һәр җырны тыңласак, һәр берсе бер мәгънәгә ия. Шуңа күрә матур итеп кенә шулай җырлашып утырыйк. Бергә дә җырлыйк, бергә биек. Инде хәзер сезнең өчен бер җырымны җырлап китәм. Тальян гармон. Фәрит Хатипов килә. Биергә дә чыксак була бергә. Әйдәгез биергә менә хәзер. Әйдә чала. Hoppa. Әйдә биюшен итегәлегез атса. Әйдә. Кулларымда тальян гармон әйдәде бер паркады. Кулларымда тальян гармон әйдәде бер паркады. Уйлар үскән җырлап киткән идәнне сайрады. Уйлар үскән җырлап киткән идәнне сайрады. Şiir arşalarını uyda şakıdalı sarmanlarını. Şiir arşalarını uyda şakıdalı sarmanlarını. Uyda isket alıp birge faydalı kalılarlarını. Uyda birge isket alıp faydalı kalılarlarını. Uyna garmın canımızını sağış sarman günlerine. Uyna garmın canımızını sağış sarman günlerine. Şuşımlar alıp fayda duvar üstler günlerine. Şuşımlar alıp fayda duvar üstler günlerine. Hey! Hoppa! Hop! Hadi kızlar! Hey! Hoppa! Hey batur kızlar! Hop! Alıp fayda, alıp dike, kaşık buldu yazmıştım. Alıp fayda, alıp dike, kaşık buldu yazmıştım. Biz gelemle duvar üstüne giden gidip kalmışlar. Biz gelemle duvar üstüne giden gidip kalmışlar. Hey! Uğram ileri hazırda kılak taşınlaktır'a. Uğram ileri hazırda kılak taşınlaktır'a. Tuğan yaklarla faydamız garmınlar tırnaktır'a. Tuğan yaklarla faydamız garmınlar tırnaktır'a. Tuğan yaklarla faydamız garmınlar tırnaktır'a. Hoppa! Hop! Hey! Ho! To'xtag'iz. Elimin ketigiz demedim ish. Siz keta ko'rmagiz. Rahmat. Rahmat bek zo'r. Esenlik, sog'lik, bayramlar bilan. Татарстанның халық артисты Фердинанд Фәтхи. Bek zo'r rahmat yangi uchrashuvlarga qadar. Фердинанд абый Зөһрәне үпкәч, җанына да чыкты, минем янга чыкмады да. Шулаймы? Шулай ул. Белеп тор. Дуслар, бары да үтә, бары да ынтыла. Байлык, зурлык китә, югала. Тик җыр үлми, күчеп буынарга, киләчәктә яшәп, җыр кала. Үзенең матур җырлары белән концертыбызны дәвам итә Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Зур рәхмәт сез белән. Әйдәгез әле бергәләшеп. Дәвам итик биек тәҗрибә. Агыйдә йөрсәң иде, аңышыдан кимә үреп, малы була булды гөлгә куна, сөйләшсәң иде күреп.
чынлап та менә булар безнең киләчәк. Рәхмәт әбиләргә, рәхмәт әниләргә, бабайларга, әтиләргә шушында матур итеп җыелган өчен рәхмәтле булып, бергә булып, шушылай итеп күңелле итеп яшик. Киттекме җегетләр? Икенче рәхмәтле булып Худайга. Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева. Рәхмәт бик зур һәм безнең менә шушында бик күркәм алып барышуларны күрәсезме? Берсе Сөмбел, берсе яшь егетебез Илнур. Әйдә алкышлыйк әле. Ай, рәхмәт. Мине һаман яшь дип кирәсең, шундый. Күңелдә рәхәт булып китә. Менә миңа бик үк күңелле түгел. Сиңа гына яшь диләр. Сөмбел, күз алдыңа китер. Вакыт машинасын уйлап тапсалар, шуны кулланырга мөмкинлек бирәләр икән. Ничәнче елларга кайтыр идең? Ой, мин Илнур белән чынлап 60-нчы, 70-нче елларга барып кайтыр идем. Миңа анда аеруча мода ошый, хатын-кызларның киемнәре, эшләпәләре, әле менә бер көнне фотографиялар карап утырган идем. Хәтта әтинең бер фотографиясын таптым, дуслар. Чәче карры, чалбары клеш. Менә шундый булган. О, Сөмбел, син мода сүзен ишеткәч сине туктатып булмый хәтта. Концертны дәвам итәргә кирәк. Аларның репертуарында төрле телләрдә, төрле стильдә йөзләгән җыр. Бу коллективка, дуслар, быел бу ансамбльгә 40 ел һәм алар бүген сезнең алдыгызда. Сәхнәдә Казан шәһәр филармониясының вокаль-инструменталь ансамбле Идел егетләре! Коншалыгыз. Сәлемсез саулык мөхтәрәм катнашчыларыбыз, гаҗәп кызларыбызны без сезне күрүебезгә бик шатбыз. Әйдәгез кушылып бергәләшеп җырлыйбызмы? Anadolu taşları yerleşken, Suriye çürügen iyileşten, Sağın
Sizin aldığınızda İdil Yigitler ansamblı çıkış yapsın. Neyse, jırlıyız mı? Tamam. Birgeleşip. Neyden gideceğiz koşulup? Hey! Dostlar, şuşa talantlı yigitlerge tağın da küçlürek alkışlar bulaya gittik eli. İdil yigitleri, bir zor rahmet. Dostlar, anlağılığızca bugün min şımdan da birinci tapkır Kazan Şehir Filarmoniyası artisti deyip etken bolarak шығыш ясыйм Сөмбіл үлен барда алып барам. Һәм минем өчен бүген аеруча билгеле, чөнки бу сәхнәдән бүген мин кечкенәдән яраткан җырым яңгырады. Ә хәзер мин кечкенәдән яратып тыңлаган җырчым да сәхнәгә менә. Кем икән инде ул Илнур? Ул да булса Татарстанның халык артисты Резидә Шәрәфиева. Бәйрәмләр хөрмәтле Тормышның рәхәте бүләк итә сабай дөньяга. Яшәү дәвам итә, алда диләр көтә, торган саен ныграк сынавына. Яшәү үзе бәхет, яшәү алтын тәхет, белеп яшик җирдә кадеренә. Яшәү үзе бүләк, яшик бәхет теләп, һәркемгә дә гомер. Yaşa uzun bu yer, yaşa
Yaşav yarış miken, elle yalgış miken, anlık olmaz eden balasa. Şu muvarışı, şarkıla divarışı, inge salıp ben arası. Yaşav uzırahı, yaşav altındahı, böyle bir yaşık şirden haberine. Yaşav uzırahı, yaşık bakırdıra, her gün gereğime. Yaşav uzırahı, yaşav altındahı, böyle bir yaşık şirden haberine. Yaşav uzırahı, yaşık bakırdıra, her gün gereğime. Aldan iler kütte, hayırlısın diler erişinde. Siyuga diyene, siyuk hem siyilip, yaşa dile yaşa aygaşta. Yaşa uzunahı, yaşa altındahı, böyle bir yaşık şirden haberine. Yaşa uzunahı, yaşık bakırdıra, her gün gereğime. Yaşav uzunahı, yaşav altındahı, böyle bir yaşık şirden haberine. Yaşav uzunahı, yaşık bakırdıra, her gün gereğime. Yaşav uzunahı, yaşık bakırdıra, her gün gereğime. Her gün gereğime. Yaşık, yaşık bakırdıra. Zor rahmet alkışlarınız için. Kışın var da kışına, kışın var da kışına, şarkılanır tuğan her günge. Yaşlık bitti zuza, kigen kulmek tuza, bir koyda olmayıp gene. Bir nemil hizge duya verme işte, yarattığın kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğulmasın kuşak, algaya bargan belbele. Sürülmesin uşak, soğulmasın kuşak, algaya bargan belbele. Ömür uzabilme, başlarının eğme, ağlatırlar yürek gümbüğüne. Şerçilerge şaltuna, madurluklar uğuna, mehabbetle malik ömrüne. Birle bir hizge duya böyle işte, yarattığın kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğulmasın kuşak, alıp barlan mergene. Kışın var da kışına, kışın var da kışına,
Şadlana doğan her günge Yaşlık diktiz uza Kigen kulmek tuza Mehabbetle falıkı verge Bir level fiske duya vermemişte Yaratın olsun yürekte Sürülmesin uşa, soğulmasın kuşa Alığı yakarılan belgede Sürülmesin uşa, soğulmasın kuşa Alığı yakarılan belgede Alığı yakarılan belgede Kışın barlar, kışla Kışın barlar, kışla Şadlana bir tuğan Hey Татарстанның халық артистері Зида Шарафиева. Зурахмат Чыннан да бигрәк инде безнең элеккеге җырларыбыз шундый матур, көйләре дә шундый күңелгә ятышлы, мәгънәле сүзләре дә. Инде менә шушындый ретро концертлар ешрак үткәрелсә, Алла берсә бу җырларыбыз һичшиксез онытылмаячак беркайчан да. Сөмбел, менә чыннан дөресен генә әйткәндә сиңа ошадымы минем белән алып бару? Дөресен генә әйткәндә бик ошады. Дуслар, сезгә ошадымы? Әйдәгез менә Илнур белән чыннан да бүген без беренче тапкыр эшләдек. Шуңа күрә инде Илнур син молодец. Менә хәзер бөтен алкышлар бары тик синең өчен. Без сине котлыйбыз беренче концертың белән Казан шәһәр филармониясе коллективы составында. Рәхмәт, Сөмбел. Әйдәгез әле дуслар, Сөмбелгә дә көчле алкышлар, шундый матур җырлары, матур сүзләре өчен бүген дуслар. Бер-беребезне макташып басып торабыз, димә. Ялмыйча. Әйе. Һәм инде безнең концертыбызның киләсе җырчысын да чакырырга вакыт килеп җитте. Бергә чакырыйк әле Илнур. Әйдә. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Kırmızıları şırlar, kırmızıları yılar Angılda şıvışa büyükken Kırmızıları şırlar, kırmızıları yılar Angılda şıvışa büyükken Yüreğin bana yürek sıkıran yana Kırpazıları kimi seni gitken Yüreğin bana yürek sıkıran yana Kırpazıları kimi seni gitken Yağmur yağar, elle yaşlar ama Yollarına gitken kışlarla Elle yağmur yağar, elle yaşlar ama Yollarına gitken kışlarla Yüreğine yıllar ötede Seni unutma yerden bir varım Yüreğine yıllar ötede Seni unutma yerden bir varım Kırpazıları aydın Tuğay şeşke atar Gül
Kıldıkınlar kazılar bağlıda Kırgazıları kaydı Luğa şeşke ata Kıldıkınlar kazılar bağlıda Yüreğerlik gitmez Hütter uşkan demez Sin aydırsın öder sağlığa Aydırsın der sardılar Silip aydırsın der sardılar Silip aydırsın der sardılar Hayırlı iş, hürmetli tanışlar, hayırlı iş, hürmetli abiler, opalar, anneler, ham singillar. Haligina jırlanılgan jır, dine bulgaklar sözlerine yazılgan Nur Davutov ijat etken gibi oldu. Jırның ismi Sin unutma jerde minbarın deb isimlengen jır oldu. Alдағы jırım şulay yok. Endi bugungi zaman aytib etsek, retro jırlardan birisi bular. Ganisavi Sayfullin ijat etken ki Gülşat apa Zeynaşova sözleri Akbuş Atıp yallarıma anahtar Ayyadılar aşkınasın Suluşların yarısı yalıdır Akbudadım akkanladım Işık birgen dalalarda dalalarda Yaldağı dalalarda Ekiyetteki dalalarda Işık birge dalalarda Ekiyetteki dalalarda Uzatır, uzatır Allah yanım bir kanalar Allah'ımsın minim yürek Mige sızlıydı yaralar Uzadım akkanladım akbaladım Işık birge dalalarda Yaldağı dalalarda Ekiyetteki dalalarda Uzatır yalın sipleyin nereye Olmaz idi mengisinden alsam idin nereye Uzadım akkanladım Işık birge dalalarda Yaldağı dalalarda Ekiyetteki dalalarda Işık birge dalalarda Ekiyetteki dalalarda Hürmetli kozanlılar, mana bu жерде Şırның қол батырған жері Mana to'g'ri efirdan ko'rsatdilar. Birda qo'l chapmadilar Rustam Zokirovga demasinlar endi. Bayramlar bilan kelasizlar.
anlatır Şütbergen alalarga dalalarga Yaldağı dalalarga dalalarga Ekiyen tekir alalarga Şütbergen dalalarga dalalarga Ekiyen tekir alalarga Tatarston'un xalq artisti Rustem Zakirov. Bravo. Rahmat. Bezur rahmat, hurmatli do'stlar. Kayflaringiz aybat bo'ldimi? Aybatmi? Eng muhimi sizni yaxshi kayf bilan uyga uzatib jibaring. Shuning bilan bugungi konsertimiz tamom. Boringizga da bezur rahmat. Sizning bilan shunday ko'ngilli bo'ldi. Shunday rahat bo'ldi. Endi siz ko'tarinki kayf bilan shunday aybat emotsiyalar bilan hozir uylaringizga qaytib ketasiz deb umidlanamiz. Ham endi bizning shunday konsertlarimizni qaysidir parkda, lekin bekaki konsertlar zalida bo'lganini eshitsangiz, endi biz sizni har vaqtda kutib qolamiz. Ya'ni Qozon shahar filarmoniyasi artistlari sizni yaratdi. Ham endi albatta biz sizni 27 kunni bo'asi bizning tag'in bir shunday formatda o'zasi konsertga chaqirib qolamiz. U da bo'lsa Amat Urmoni parkida bo'lacak. Bunda bek yaqin tugul, lekin avtobusga o'tirib borib kelib bo'ladi. Kelingiz yorimi do'stlar. Endi bugungi bayram kishi uchun albatta sizga tag'in bir qat zo'r rahmat. Endi qarshi kelmasangiz bizning internet, Instagram zamonasi, edagiz bir motor selfie-da fotografiya yasab olaylik hali, yorimi? Do'stlar, edagiz. Bunda hozir 5ga qadar taymer bor. Biz shu 5ga qadar birga sonarbizda yilmayib fotoga tushamiz. Asqarab tushsak nechik bo'lar ekan? Eda mana shunda. Do'stlar, lekin siz qo'llaringizni ko'taringiz, yorimi? Boringizda qo'llaringiz. Kerak. Siz mana bundan kela olmaysizmi do'stlar? Aytasiz, mana bunda jeli qilib motor ittirib, shunday fotografiyalarim mening Instagramga, Filarmoniya Instagramına kirib, shu fotografiyani o'zingizga da ola olasiz, yorimi? Qorali simbil fotografiya degan nechik kishi chi? Mana, вообще bitma. Do'stlar, bu oqsha to'lab tugul bit, bu besplat. Siz hazırmı? Men hazır. 5ga xatli sonlaymiz, yorimi? 5 4 3 2 Qo'llar ustga. Tag'in bir taqir, na всякий случай tag'in. Oysa birigiz yemsiz kelib chiqqan edimda. Ketdi, 5 4 3 2 1 Rahmat, bezor rahmat do'stlar. Ham endi motor itib, salamlarni jibari yana bir-birimizga sizga shodmi bugungi konsert. Bezor rahmat do'stlar, boringizga. Do'stlar, kelasi uchrashuvga qadar bizga sizning bilan bek ishadi, biz sizga bizning bilan deb ishonib qolamiz do'stlar. Rahmat, sog' bo'ling'iz, kelasi uchrashuvga qadar. Ты живешь там же?